Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Xagee baad jirtay ama xagee baad ku maqneed? Jawaabtayda nilikuwa ushago. Nilikuwa ushago waxaan ku maqnaa baadiyaha ama miyiga. Nambar 2, mbona umechukua kitambulisho sasa? Mbona umechukua kitambulisho sasa? Maxaa hadda u qaadatay sharciga? Kwa sababu sikupata fursa ya kuchukua ID. Kwa sababu sababtoo ah sikupata maan helin fursad ya kuchukua ID aan ID ku qaato waagaas. Nambar 3, mbona hukuchukua kitambulisho zamani? Mbona hukuchukua kitambulisho zamani? Maxaa mar hore u qaadan wayday sharciga? Zamani waxaa la bari hore. Kwa sababu nilikuwa mgonjwa zamani. Kwa sababu nilikuwa mgonjwa zamani. Sababtoo waan xanuunsnaa awal waagi hore. Nambar 4, unajua lugha ya hapa? Unajua lugha ya hapa ama unajua Kiswahili loo dhihi karaa. Mataqaanaa luqadda halkan? Ndio ninajua kidogo. Ndio ninajua kidogo. Haa wax yar ka aqaana. Umepata kitambulisho. Nambar 5, ma heshay sharci? Ndio afande haa taliya. Kwa nini umechukua kitambulisho sasa? Kwa nini umechukua kitambulisho sasa? Maxaa hadda sharci u qaadatay? Kwa sababu nataka kufanya biashara. Sababtoo waxaan rabaa inaan ganacsi sameeyo. Nambar 7, hujui lugha ya hapa? Mataqaanid luqadda halkan? Marka lagu dhaho ninajua Kiswahili kidogo kidogo wax yaran Swahili ka aqaanaa leedahay. Nilikuwa kijijini waxaan joogay tuulada ama baadiyaha. Nambar 2, nilipata habari sasa. Nilipata habari sasa. Hadda ayaan ka war helay. Nambar 3, sikujua maan aqoonin. Nambar 4, najifunza lugha sasa. Luqadda hadda baan baranayaa. Nambar 5, ndio nimepata kitambulisho. Ndio nimepata kitambulisho. Haa waan helay sharciga. Nambar 6, kwa sababu nilikuwa mgonjwa. Kwa sababu nilikuwa mgonjwa. Sababtoo waan xanuunsnaa. Kuwan waa asbaabaha aadan hadda u jaratay sharciga. Nambar 7, nilikuwa ushago waxaan ku maqnaa baadiyaha. Taasi mar labaad iga soo noqotay. Nambar 8, mimi sijasoma shuleni. Mimi sijasoma shuleni. Anigu ma akhrisanin iskuul oo dhan ama ma dhigan iskuul oo dhan. Nambar 9, sijapata fursa ya kuchukua ID. Ma helin fursad aan ku qaato ID. Sio lazima nijue Kiswahili. Qasab maaha inaan Swahili garanayo. Mimi ni kama mzazi yako. Ani waxaan ahay waalidkaaga oo kale. Waa qof weyn qof ka hadlayo. Hata wazazi yenu, hata waalidiintiina. Tan waa jamac. Hata adinka waalidiintiina hawajui Kiswahili. Ma yaqaanaan Swahili. Si lazima kila mtu ajue Kiswahili. Qasab maaha qof walba inuu Swahiliga yaqaano. Mimi nilikuwa mfugaji. Mimi nilikuwa mfugaji. Ani waxaan ahaa xoolo dhaqato ama reer miyi baan iska ahaa. Ulikuwa kijiji gani? Ulikuwa kijiji gani? Tuuladee ayaad joogtay? Nilikuwa kijiji. Marka tuulada aad joogto aad sheega insha Allah tuulooyinka ma kala aqaano. Nilikuwa nafuata ngamia. Sikupata nafasi. Nilikuwa nafuata ngamia. Waxaan raaci jiray geel. Sikupata nafasi. Ma helin fursad. Waxa u dambayso mimi nilikuwa mtu wa kijijini. Mimi nilikuwa mtu wa kijijini. Ani waxaan iska ahaa reer tuulo ama reer baadiya iska ahaa.